Laban ay Lawrence bakod udikon bat umartir. Lakay Lawrence bakod hakasnem kabantat aspa atusan hakarispin. Ulaklat no hakasipo tarik unailar hakasnem arspa sandupra hakanong barum. Lawrence dayo nang yalam na pedeng gihinyamut gidikon jong kanang barum hapo jungupum 6 days baar. Namar dajing syanya teli haune uriuniam samla laban syat hau banped ya gajing don jing em jong kabalang bat ban yasam ya gajing yarap syaki badung. Ula syakem hapo upat sya balerian hakasnem arspa san pupra. Lapan tiayu halor kanar sedi bahe bandup thang im yu Lawrence lakmen hapo kanya gajing pen sasti yu bat ulayap da kabadwai na kabanta kajing kala kabambut tibriu kanang barum da kabakermen banangta na room kajinga ukres kan priang syakeleng kapertai kajing puli na kasiti baar Paulus bakud syaki Kristan hakoren kalanong kabakandai kadekhat kabahan riu adu sipau go para utaw babet kendian un odru kendian baduta babet bahu un odru bahu man lau briu day ban ai kumba utmu hala kadonun da kabembang si ne basya penbor namar ubleyu it yebo ai da kajingkemen adu blay ula ban penbiang pahu yapi da baro kajing ai bakum ta pindup biang barobor na dong syadong pat pinla penbiang pahu na kabenta ka kamba bahabaro kumbala tho ubet pahu uahi ki badop kahok chung u kane junong utaw ba ay sembayo nong bet badiaw kupu banbam un saay bat penroyo sembay jumpi bat un penbun syusyu yauso hakahok jumpi yaktien jong try kajing puli na gospel bakud kat kum Yohanes kalanong kabakat ar kedekot ar pusaw do bar punrio ha kata kapor uji su laong halaki senran shisha ngong hapi lem daw sumbo jong keu ha ba khandeu bat uyap usa tang marwai Henry ladau yam usai so shibun utaw ba iet yala ka jing im undu eka utaw ba isi yala ka jing im hakani ka perthai unri eka nakabenta ka jing im bom jukut ladau no syakri yanga udai ban bod yanga padangta hamadon manga syakri jongaru udon ladau no syakri yanga kupaun ai burom yau the gospel jong utray